Aprangsi Karbi Longri Abirta kilang rapet aradon phansame kardom pajiriglo kardom non birta than ponjia bang nili Priyanka lengpi non birta thepi pen langponik sinang Kolkata RG Kar Medical College along Karlidang Dr. Manik Devnath aphan cholang remsi apran kar mudet aputhak sodakang sai pinang jibusi DMCH along kachisong MEC het singrong phat ariding pen bang troksi lo than bang atum aphan appointment alo keron pon Kitching Sideo Pani College alumni meet lapen indengkrip ho social fresher meet 2024 kapaman pon Hamren arong sopi PhD pen rada tum aphan lang kipia hoka videra jok rada tum kaningri Non birtang ton pen langponik sinang Kidam tang pai pai ni phai sir kyap aju Kolkata RG Kar College along inut sorlo nurse adumaphan seke ki pi bang plikali tang Manik Devnath aphan cholang remdet si apran armudet lo la soputhak adai ke dovek abang ingnang si sodak akang sai pibek nang jipupen doctors nurse atumpen kachisong asai deng pondo ason si DMCH along doctors nurse apen staff atum kidam tang pai pai ni phai kri troksiar ni DMCH angkang along kachisong pon No safety, no duty. 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 We want justice. We want justice. We want justice. Doctor sapen nurse atum ki kiso atum aphan kalana jo phirlo anta sai chiklem nang lasi doctor sapen nurse atum kijok wan ka be that ajok isi ka phiremi me ason dotang lo lasi Karlitang Manik Devnath aphan kacholang rempen apran tarmudet abang phua tum aphan nep ingnang si sodak akang sai pibek nang jipusi DMCH principal pen pachini pon লোকে সবে জানে কলকাতা আরজি কর মেডিকেল কলেজত 9 তাৰিখে ৰাতি আমাৰ এগৰাকী পিজি ট্ৰেইনি ডক্টৰ মৌমিতা দেৱনাথ ইমান ব্ৰুটেলি ৰেপড এণ্ড মাৰ্ডাৰ হৈছে তেখেতৰ সেইটো নট অনলি কলকাতা আৰু ৱেষ্ট বেংগল বাট দ্য হোল অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড মেবি দ্য হোল অফ দ্য ৱৰ্ল্ড অকণমান হিলি গৈছে আৰু চবে বহুত দুখ প্ৰকাশ কৰিছে আমিও ডিফু মেডিকেল কলেজত আমি বহুত দুখ পাইছোঁ এইটো কাৰণে আমাৰ ষ্টুডেণ্টছ আমাৰ ফেকাল্টি ষ্টাফ এটা কেণ্ডেল লিট প্ৰচেশ্যনো কৰা হৈছে কিন্তু যেহেতু ইয়াতে এটা ছেকশ্যন 144 চলি আছে আমি আমাৰ কেম্পাছৰ মাজতেই আমাৰ প্ৰচেশ্যনটো আগবঢ়া গৈছে আজিৰ দিনাও আমাৰ ইয়াৰে মেডিকেল কলেজৰ এমপ্লয়িজ এছ'চিয়েশ্যনে এটা চিটিং ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হৈছে আৰু লগতে এটা কণ্ডোলেঞ্চ মিটিং চ' সেই কণ্ডোলেঞ্চ মিটিঙে চবেই আমাৰ চবৰ মনৰ দুখ প্ৰয়াস আমি প্ৰকাশ কৰিছোঁ তো তাতে আমি এইটোৱেই কৰিছোঁ যে যোনে এই কামটো কৰিছে খুব সোনকালে খুব শীঘ্ৰে যেন ধৰা হয় এণ্ড উচিত শাস্তিটো দিয়া হয় সেইটো এটা তাৰ লগতে আমাৰ যেহেতু তেওঁ আমাৰ মেডিকেল ফ্ৰেটাৰ্নিটিৰ এজনী হয় সেইটো যে আমাক খুব চুইছে এই ঘটনাটো এনেকুৱা ঘটনা যেন আমাৰ কোনো ডাক্তৰ লেডি ডাক্তৰেই হওক বা জেণ্টেই হওক আৰু কোনো আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ লগত বা নাৰ্ছিং ষ্টাফৰ লগত বা এমপ্লয়িজৰ লগত এনেকুৱা নহয় কিয়নো আমি দিনে ৰাতি সমাজক আমি সেৱাই কৰি আছোঁ দিনে ৰাতি আমি কোনো যেতিয়া গোটেই চব পৃথিৱীয়ে শুই থাকে তেতিয়া আমাৰ ডাক্তৰ আমাৰ নাৰ্ছে দৌৰা দৌৰি কৰি থাকে অপাৰেশ্যন কৰে কাৰোবাক ইনজেকশ্যন দিব লাগে কোনোবাই মানে মৰিব অৱস্থাত আমি ইনজেকশ্যন দি পেলাই আকৌ তেওঁলোকক প্ৰাণ দিয়া হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক কেনেকুৱা এইটো এনেকুৱা কৰিব পাৰে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ হস্পিটেলৰ ভিতৰত কেনেকৈ এণ্ট্ৰি পায় সেইটোৱে আমি আজি সেইটোৱে প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে আমি যদি ইউনাইটেড থাকোঁ আমাৰ ডাক্তৰ নাৰ্ছ এমপ্লয়িজ আৰু ষ্টুডেণ্টছ আমি যদি একমত হৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ভাবোঁ যে কোনোৱে আমাক একো কৰিব নোৱাৰে তাৰ লগতে আমি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ পুলিচ ফ'ৰ্চ লগতে আমাৰ যিটো ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ আমাৰ কলেজত আছে তেওঁলোকে যদি আমাৰ লগত সহযোগিতা কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ একো নহ'ব কিন্তু এইটো যেন দুনিয়াহে জানক যে এনেকুৱা বেয়াভাৱে এনেকুৱা এটা নৃশংসা হত্যা এটা নকৰক যেন কেতিয়াও কাৰণ আমি ছোৱালীজনীয়ে জাষ্ট ডিউটিহে কৰি আছিলে তেওঁ একো তেনেকুৱা ক'তো বেলেগ ঠাইতো যোৱা নাছিলে তেওঁ নিজে ডিউটি কৰি থকা অৱস্থাতে
এনেকুৱা হৈছে এই ঘটনা যেন কেতিয়াও নঘটক so through her death Dr. Momita has opened our eyes has opened the eyes of the society সবেই যেন সজাগ হৈছে আৰু এইটো সজাগ হৈ পেলাই যেন গম পায় যে MEC het singrong phat ari deng pen bang troxy lo than bang atumaphan appointment alo keron pon nijang Karbi anglong la khapli Sojing constituency ka parlo umrua rong along kokalang so ME school along bang troxy lo than bang atumaphan MEC het singrong phat ari deng pen appointment alo kipa jepon la so appointment alu kapajir pon amai long Elvin Kropensi mai chephem phupon si aluhia man pen Sojing MEC het singrong phar KAC taxation advisor board chairman Lipson B ronga sarpen chenglok kachari bom au somar asar pisar bura lapen ronga rada tum chitong dun ringti labangso school along kithan ki messenger phan aluhia tumpen lo than banga tuma phan mesen pen lo kithan ponji phan chuning ripon tumti lapen ronga rada tum stami labangso school ahem ki messenger phan memorandum arlo stami pipajir dun MSc het singrong phar pen stami bor ipon poposilam chakchi pipon amri pen hemari bongrum report Karbi Longri Abirta ME school lo athe dak ajo dengklin pen lo dakara tum yang dengan kacar liji apana kisung katora dolo athe dak pen ha boithang so la pen hamon mi wan kidun bang la tum kidam ke bang sung tik lo ala so kisung pen disipen isima thasi pinin tum dak bang ke minin committee seng pon lo seng pon epen pinia bang ke dak kapethani photot kokalang so ME school lo an so se tum tok lang nat mane bida hikha bang bang son Charlie doni kama thalo dak tum so cheng dang dadak ta umru da isi sap kapa phi ko ka kale lo pa prang lo se tame tum na la kwan ma la se pini dak bang dak ki sung lat ma thal se pini tum dak school ing pu pon lo la pena school da than pon bom lo la pena sumata do lo la se pini bang e tongsa ka do be dak parent guardian la pen dak teacher la pen nin committee president secretary pendang lo dak li support man pen nin tum si hini che than lo la pen lang tum fan appointment samme pi pa je pon dak bain la pu venture hisab amate fully golf recognize lo sarak ba non bang ke isi pen isi claim nang ko gi athe hajat ta step by step lo non bang ani tum venture system claim lo la pen la so that pen final te criteria do ne la criteria yang se fulfill men tum gop recognize phantani tum bor idu nang ko pola bang ani tum dak isi hini kapa pleng na lang do lang dak mane non het school dak ke cheng la asia process ke kuri bom lo dak gop recognize phanta bang kon han se appointment letter people nang li ini kado we dak bang ke bang trop si los dai no bang ke Karbi language development board principi hala Karbi alam kapitan phan bang ke pen dak sukidar lo par head master la pen dak assamese hindi la pen math science kado we phan pen bang proxy pipa je kono Kidam tang pai pai ni phai Kre Troxia ni Deopani College campus along Kitching Si Deopani College alumni meet lapen Indian Kre Pho social fresher meet 2024 azai make ke paman pon amai long aluhia man pen EM Mukut Mahanta MSc Sarban Pelenga VDC chairperson Sangpi Elisteron P Deopani College principal Borsan Rong Pharatum Chitong Dun Deopani College principal Busan Rong Pharpen Pherangke Thengno nangke jaidu na tengke Deopani College RJ Kelarji aphan Karbi Anglong Autonomous Council pen nangke cherabdu na kenang sot thik tiklang permanent land plot college building anparta kapre kapre kaduri thik tiklang posi Deopani College principal Busan Rong Pharpen pachini pon I was not the in charge for past years. I've taken up the in charge for just 4 years. Now 4 years already completed. To be a good speaker, so you have to I be a good keenly listener. studied the functioning of the college and the system. So when the I new education may not policy be comes the up, alumni of this Deopani College. the staff of Deopani But College Deopani felt College the need is in of my heart. establishing Deopani College Alumni Association. So that is how we When we call them speak about college, one by when one, we speak about contacting youth, them. we all Finally, know then that we youth is could the form this backbone of our association. country. Post it. So when you ask this question, it's a very tough question.
not only Depani College, venture college of all Karbi have faced this problem of getting salary once in a year. That means 12 months. At the end of the year, in the month of March, we get salary. So it's very hard to bear, especially the staff, including myself. We have a transportation coming from home to college to meet the daily expenses. Some are staying in the rent house. So it's quite difficult. So my humble request and my earnest request to the council and the authority is, if they could give us the salary, whatever the council has given us now, fixed pay, if they give us monthly wise, it will be much better, and the venture college of all the Karbi Anglong will be very happy, and we will welcome them with a big heart. Loan ta mesen ki juna lang kapali ajia phan sarkar tumpen KAC PHE along aning kanwang ta kuti tangka nang palilo bonta lahai PHE pen rong rupatum mesen ki juna lang long dun dia tumta do bom lang lason si nijang Karbi Anglong hamren arong supi PHE along aning kan ko aning kan pen lonita kaselok pon pedet lapen asamala towar kaselamatum lahai lang kipon alang pong hingnudun etlo nasi laso jok hamren aradatum laso PHE alang long dun dedetlo lasi prabjin pen laso lang angkro lapen lang kipon alang pong kaselam thu sirak jia phan hamren aradatum pen chuning ripon Karbi Abirta ke lapan sekang toning lo dome thakme kurwang thu